KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Hadin balade ban putno ya umauput balase deke jilla Assam hapo kasnong kampoduli nakaliang jongki arseng kata ka HYC bat ka FKJGP hagalai po trik unai leber arazar arfoar kilalet ban bu no ya umauput hapo ka office trik kam jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District kita ki arseng hadin bakilalaj ban bo ya utai mauput kilalaj ru ban yakendo ya Deputy Commissioner UPD Sangma ban yakren halor kata ke jingwan se mauput jong ke Jilla Assam hakisnong bak haput jong ke thain langpi kabadai ru ke than kabadang don hapadeng ke jingya penbet ya upod usam habaya keren sekilat pathai khubor hadin ke jingya kendo ya Deputy Commissioner kita ki arseng kila penpa bag jingla yakendo ya DC kalong ban pan jing shai hato la ka donni em ke jingya smotho lang hapadeng ke Assam bat ke District Administration jong ke West Khasi Hills halor ke jingwan se mauput jong ke Jilla Assam hagajo ko por na kaliang jong DC ru habakren sekilat pathai khubor ula ong ba shim la don jingtip ai halor ke te jingwan se mauput jong ke Jilla Assam henrei ula penthi kinapat ba saya keren baru Deputy Commissioner jong ke Kamrup District kenang bakum kita ke jingjia kinam jiashu kad ba ke jingya penbet ye upod usam kadang ya syakhaman oh ya ke patung pillar dengan patit paton jingte tang takasni na la yo snu ya kaneka jingtung pillar bagi tuki number ngangan sekali ya kitu ya DC Kamrup katu ke jingtung pillar hangtu kemut ayu te haju pandang ayo ya ka reason nak benda erection of pillar dengan 48 ongkai kai reason tentang pangan setip agak kan don kan ka uri urapo ini ki disputed area nakaliang jongki Assam rungi ong nakaliang jongpi rungi pila bande ka survey tangban pentingnya ki jaga hai ki kita kata jaga ki long disputed te agak taka liang kenang ba kanum don kanu ka confusion bani apprehension nakaliang jongki pait pa dia kata ka liang umlele te tanpa nakaliang jongki di sen balang kisu kiki atatin ba gitu sila don laban don kanu ka jingkwale na landet adu baki wangtung da kapila geni kitai tena kata mau nakaliang jongka tidak na district administration ngin patit bagi bu dagi pila tanpa ngangam patit akan ko rukom kia bu ya ketiga ya kini ki pilar te ngangan sekren batu DC kampu nila wanra akmat jong Deputy Commissioner jong kawas hil ya te pilar ya bangila lek ban put sing pamenin kajing wanra ka jongi ya te pilar ne kalong bangin sai bha la kajing thong yu te pilar da ka sarkar Assam kalong ne am da kajing tiplang jong ka District Administration jong kawas hil te hadin bangila yo bania kendu UDC wisuthu ma nakaliang jong ka West Khasi Hills ding baka ding baju DC jongi ikrem don jing tiap ai hagabe debat kena kejing wansi wantung pilar jong ka Sarkar Assam kata kadai kan nungrim ha ka bangi ngi kwa ban yo jing sai hagabe debat kene tekum keseng nagapor sikapor ngila jukren ngi dawa ba ni kinong susunong haka thain langpi ukhasi ugaro nilai dawa bangi di bansa di banhap atau jing sensar jong ka jalam klaya bat kane kamen sim ka jongi kampat thaj kampat luaj ngidang yai ne bat ngidang yai dawa baka jing penbaj upur usam kadai banlong hagrukom kajing suk hagrukom kajing kren suthu kumba nakaliang ka sarkar nakhalaya bar ka Sarkar Assam ki penpau ya kata kajing kren te kana kajing le pat jong ka Sarkar Assam ban wanthung ban si yu pilar nanti sinong kam peduli bat
hakiwi Jakaru kapen i bat ka kedau bakata ka jinga keren da ka jinga suk da ka jinga sutu jingmut ka sudai tang ka jinga keren ndre ka kam itmu ban la da ka bo tekum ka seng misium bagane ka da ka jinga don bor jo ka sam ban wansi u te pilar bat ila lek ban rat u te pilar kila ban don ki official sorkar ki baong bangile rukha we kane habasha ngile ye kane ikramla aka bari ngile habasha balada piong ngile ngide ki rukha naga banta bang yadai uput sam yadai ka jaka ka puta gidok kisnam jaj benri ulajong to khen yingi ki rukha ngiram salia bat ngidang yayeng hadu kane ka pol naga banta ban yada banang banta ban yai penpau bangi persya ya ke sorkar asam ilawan bu no yunu pilar mta kesni kadau galong ba keyboard punya jing distrik jungi khnang bakin tip badla ya badon kam bakin yo banya keren ban pentip su disi jong ka kamrup distrik khnang ba umdei ban pha ban melin ban le ikini ki kam nomor le se lada mi ginu ki jing ya gaja nomor nakaliang jungi ngila long pa ki spai ban yada na ban takari ka jadi bendriu na ta kudusam tewar lada idon kiba penting kok tempan yang ida kumni kamtai hendrei lada beriun asam ki ban ban le ki yakini ki jaj kum gini ki jing le riu klau ki jing bom yakti lang nak leng jungi ngiran yai peteng ban rat ba gini kila nomor gane yang laban ong ba kam deisu kamat ka jura ba kada bintang temai reh jing sisa ka asam kala le bun ba ki kam butu da kumni kamtai hendrei nak leng jungi kaseng ringkat bat kipaj ba nang sunang jo kadang kathany ngidon hasri chatri ban yada ba ju put usam lejong kat bom peryo ye ki kai phot ban hadu ban nasai riwa yade ba kajing pun ba ju put usam amang akan mau ka khandru tarik nai wing ar jar arpuai nagaliang jong chief minister jong asam bulak kerjai ba wat ye pilar le sil le kila don pilar nadu masua paweng na sua ka ba empat yo ban ye pun ba ju put usam